Fil-ġuri li sadaħal fl-10 jum tiegħu intwera bħala evidenza ritratt tal-eks Ministru Chris Cardona festin ma' Alfred De Giorgio, ritratti li tiet madwar 3 xhur qabel il-bomba li qatlet il-ġurnalista. Ir-ritratti li huwa abjatu iswed juri 3 irġieli jippożaw f'pixxina, ġurati u l-avukati nataw verżjoni bil-kulur tar-ritratt. Min rapporti li kienu ħarġu xi snin ilu kien ingħati li l-Ministru Cardona kien iltaqa' ma' Alfred De Giorgio f'bachelor's party f'villa fil-Fawwara fl-2017. Dan il-fatt kien ħareġ minn rapport ta' The Daphne Project ippubblikat fil-Gazzetta Taljana La Repubblika u minn sorsi oħra preċedenti, fosthom minn xut il qal li Cardona kien der ukoll jitkellem ma' De Giorgio f'bar fis-Siġġiewi qabel il-qtil ta' Caruana Galizia. L-espert tal-qorti Martin Bajada xed kif l-investigaturi rnexxilhom jibnu mill-ġdid il-mobile ta' Daphne Caruana Galizia u kisbu data ta' WhatsApp u mill-email. Brabta mal-qtil tal-avukat Kirkop, l-espert tal-qorti spjega lil ġurija li l-filmati ta' CCTV miksuba permettewlu illi ifassal ir-rotta meħuda minn karozza illi deret tidħol u toħroġ mill-kumpless fil-ħin tal-mewt tal-avukat Kirkop. Wieħed mill-avukati difensuri staqsa dwar l-investigazzjoni ta' Carmel Kirkop. Bajada tenna illi hu kien daħal fil-kumpless tal-garax iżda il-pulizija ma kienu qalulu bl-ebda CCTV li jeżisti ġewwa l-kumpless. Wieħed mill-avukati tad-diviża staqsa jekk Kirkop der ġdieħel fil-kumpless tal-garaxxijiet mill-filmati tal-sigurtà. Skont Bajada dan ma der fl-ebda ħin. L-imħallef Edwina Grima qed tippresjedi l-proċeduri, il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Godwin Cini, Danica Vella u Anthony Vella. Jamie Vella qed jiġi assistit mill-avukati Ismael Bsajla u Amadeus Kakija. Roberta Ġus qed jiġi assistit mill-avukati Alfred Abela u René Darmanin. Idrina Ġus qed jiġi rrappreżentat mill-avukat Nicholas Mifsud. George De Giorgio qed jiġi assistit mill-avukati Noel Bianco u Leslie Kuxkieri. Il-familja Caruana Galizia hija rappreżentata mill-avukati Jason Azzopardi u Theris Kumedina Kakija fil-waqt li l-familja Kirkop hija rappreżentata mill-avukat Vincent Gallia.